Ubwansu bw'Gusii. Muyamano na indo mwanchu murigereri cyaragire Chinsa Isato cyabona magoroba kirogenderete kwego kya kubwatie miroberion sigetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bw'Gusii ngo kwariganira ingoma nyinare yangu ariganeretie asenchera ere yobwikiranu korene ritanganike imati gatranya ore gati ari ngo ariganeretie asenchera yobwenye Ana twabakira umurugurana n'umuranira boche twararengensirande bukirande yaje gusubira na yarenge Abagotu abari noborema ne Chintakana kurwase county ya Kisii konyorobokonyi kurwase serikali asumuroberio oinua jamii asima chipara chito chirabe ngumotete gotana chipara pakechi yankaga chingobosoku inuono na inumokono Omobungo kitutu chache South Anthony Kibagendi koine kenach kubeke mirobere mekiranu asensemo ya magenderero. Each officer will get the requisite uniform. I do not expect what has been happening in the past, that these officers are asked to go and look for uniforms and buy them using their own money in all manner of places. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto koene kia serikali nechikoena nachi uniform chinya asaba obisabu burendi. Mwanchu murigereri ayo mnaenda mange ngo kwariganira ingoma nya senchera ere yobwekera nwekera ngo kwenyorera nabakogendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News naboko twetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito ngora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere gusanga mankiritriane Evelino Sero tokubwatra na Nere Joshua Uta uyokoene kiabuna awekeire asensemo yebimanyererio Okwali antuchake korwase county ya Kisii awase abamenyi bensemeye anene abagotu bali batari kwenyara na bayo Chintakana abeso kirie eryo konyorobo konyi wechibesa korwase serikali iso moroberio omanyikanite buna inua jamii abamenyi aboni go beso kyasobonge ase bago kire getambukire kyo na wakire serikali ngambya mono asogote babuna chibese cyo nigo kirachiko bakonya anene aso kwegendereria ase amatukari bosyo muri keito Josephat Amisi no roboti urwaso bwimi Bono nigo serikali enene yabwatukire chibesa uchia sumuroberio inua jamii ejiko jikokonya abantu abagotu abamenyete no barema na boigo Chintakana ayangolengana David Koskei uyore omunyakirogo mbwe department ya social services imeye county ya Kisii. I want to say that the program Inua Jamii has begun. Started on Monday, which is actually yesterday. Most of the plans are actually ongoing. They are serving the older people as by the word standard. The money that we are paying, they are actually paying for the 4 months. We know it has delayed, but the good news is that it is actually paying the arrears for July, August, September, and October. That one is not yet, and we are waiting the government to allocate more funds. And then I think we can move it. They will also be put in the payroll. Omoroberio ibokoena na chibesa nigo chagete litukuria igoro imense ya Kenya ase boigo abange babantu abagotwanyara ko bagwikirana konyore nibo yabo batogie serikali na kuyegania egendere amono moroberio yo elio kwene kiabuna ebese yenyare ko bagekonya abantu abagotu Ana twabakira umurugurana n'umuranira boche twararengensirande bukirande yaje gusubira na yarenge Kwanyo twasirengera kwanyo twakumenya igende amanga nanda kirego ki
kini torera serikali yande atunyire na nende tuko akira serikali ngambia muno nende bona Gusii wetu bona bonto arori ngambia muno asege jona nji ko nyoto munye nga twakana tuko kinge ko akira nto arori ngene kyabo akitin to ngambia muno bona ira ni no magoko manene na ndi mwatira ndi system to alenge chibese chichia ino ajami chiatokonyera bana chintakana mono mnanje nchiasukia asena ikeire bana iga igonde no magoko manene. Omunyakirugu oyo David Koskei nigatebire omuchando bw'ebyara nonyare koba gogochandekerwa gwetera ase omogambi boigo obisiaye na boigo kwene kingonyare koba kwene na marube abwenerete gochie ase chibengi chinyare koba chikobatoka chibese chikuchia ase abantu bali baranyare koba gotwara omuchando bw'ebyara. Issue of the fingerprint, after the engagement with the banks, they have given us assurance that if there is a problem with the fingerprint, what is required from the beneficiary is that the caregiver will go straight to the chief. The chief provides him a letter for her, and then that letter will be brought to our offices, to the social development offices. They are given. They are in our offices. They are being confirmed. If they are in the system, and the caregiver is there, he will also be given another letter, and he will go straight to the bank and he will be given the payment. Nonyera bo abange boigoni go bayeganirie eserikali enyare ko bayekomenta enibeyo elio goikirania amagani ao anene kubatikana gukina kubugima imensa ya Kenya. Mono naende tigabato toge segento keke ebese terigo toisanarere bintu byamente kanire ligori nara yu saba Gusii minto tigatomente rue serikali ye ruto dende tigatoge serebese. These are actually people who are very old and they require dignity. So we have talked to them, to their managers, and they say they provide them with the tents and the chairs as we go along. Kuripoterega seni Ndizi TV kurwe county ya Kisii aliyetarana Josephat Hamisi. Mia muno murikeito Josephat Hamisi ase oroboti orurikira numurobere buno yoboigo nigo chakiwa ase county ya Nyamira gukora wa no mobisa korwa sensemo ya social development Nicholas Ryoki asagania abantu abo bakonya orobokonyo bukoeneke unango ikirana bare ase chibengi chirange na barabo elio konyora chibesa boigo ni gabagani koliereria chinchira baratumeke chibesa echo elio chibakonye asa matukari bosimurikeito job manki noroboti orwasobwagare. Nigo abakenya barense omoroberio oinua jamii au bari na maganio ao buna abagotu Chinsa na batali kwenyara bagendete konyora chibesa choko basira ase obogima. Serikali nja bwatu kata chibesa chirichia inua jamii wachia ase abantu bai kago kwana na baliki bamangana Amayia Nicholas Ryoki oyoro mobisa kurwa soro sagerwa social development county ya Nyamira nasegeta abantu barense omoroberio yo kuoya chibesa chiabo. Ya county ya one open for you kurusi chibesa anytime you want. Tatiga again tota kolengelinga to basa kogenda for 3 payment cycles. Kotaragenda kurusi chibesa. Lakini to basa kujidika ngabono ngujisave imali nga chiabegwa toraje kuoye nande chiabegwa jibo etani chisaiko isato. Chibesa jina wajira asa kuira ni jina irobe sababu na bayina gyumuntu yokubegiru besa takoliki. Taiyo. Ime county ya Nyamira nigo abamenyi gwetani chiribu 15 nemo barachikoegwa chibesa echio echichire chiemetienyi ene konyora batara egwa omotienyi ogatano na kabere omotienyi ogatano na Isato omotienyi okianda nomotienyi oikomi. Serikali ya ngangwa kanere shilingi 8,000 chimetienyi ene yoro motienyi osaba motienyi 8 oyo kianda no motienyi 10 ase omwaka 2022 irikonyora batara complete wakana igo motienyi ebere netigarite isiko ya motienyi 10 no motienyi 12 nabasemya koba maiso ekero bagochikuo ichibesa echio nabo igotorokia ondo bwensi chipini chiabo. Bali babwate pin risky gere igoro mono in that most of them okonyorange bako gache pin yeli pamoja ne card so oboibio boko baigoro
abange babo babire bakuiberwa na sana igekoretwo muchando munge mono lakini rende at least ne improved services sababu muntu ari kogenda bira gwakanwa ensemo yabalie bateneneti gukonyora chibesa ekio nateba serikali negendete korobeya elinde banyore engeri yabo bali barateneneti kuchibesa 20 kuchakira 2018 arena mono bakemba jete bakaba issues cyabo kikabari solved bagakorerwa ndokoro ngari targeting bakaba issued na marube yo kugora chi account so bakagora chi account bakaira na lakini rende bado ntorakora gokoraki ubashughulikira bonse fully bali bateneneti kwe abantu baito tiga toteme gokonya abagotu gostoteme gokonya abantu bali bakonye no murubero yo inwa jamii Kurwase County Nyamira Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mia mono murikeito Job Manki asorboti ururikiranu kurwase county ya Nyamira umubunge okitutu chache South Anthony Kibagendi ni garire irayo chigwikirania amagendero yechingencho ao anene ayo abamenyi bense meyega baganitie niga yakwana sense moya Nyambururu chingaki aumerana negati abamenyi be bunge yega eriyo korwe birengerero yabo kubwatikana nali baganitie aiweli bagari tangani ase ensemo ya magendero amanke tigateguna twariganire no murike Ndemo Stephen Kibagendi ori 207 tuanzitechire abajumbe amuna abwatani baba service cia CDF nigo barase chimbero cyogo sange birengerero byabo amuna abamenyi b'ekibunge ekyo igore ya magendero baganeti disability rero nigo lyari litukolitangani ryo moroberio yo imebunge ya Kitutu chache South omoroberio yura uno mojumbe Anthony Kibagendi Bayranirina biamono na ende biamono asoko ngakire kura chikura nanyo olete korunkaga nyingi sana despite the competition kwa gwate korunkaga mukambekera chikura bono na abero mochube bamito tingo te biamono na ende tebeiga bali mwangakerete na bali mutangakerete bono mwenzi naba Erikoigo Nyambururu gantu abwate abantange banne bakubo bari kubuli buchumbe lakini nyasa akoraki akagochora 2027 egende gocha ukuirani na magendero ayigweta abantu bawo kwa tutebani kimane kazi ntani yaba igakonya bomra abangi bono mnetayo gaki ona le kubisa Kibagendi abo gotokonya gweterebyo abo twate korugorona ki tobe kebyo mbere bitana mna bira iga abange abo form ya WhatsApp group na banya 200 no twake na itwachanga kende na abo after 5 years to very productive gati yebirengerero byakirweko komono ensemo ya Nyabururu na muno kwangoigwa ko muroberi bokorosi gugwepare ya Nyamataro okwagachwa gwechiro ya Nyamataro okoigorwa kwa gitaseni ky'abanyanyimbo ensemo ya Jokvilla gati ya magania ndamange sisi tuna mpango wa kuleta post pale Jokvilla na tayari mumeona kuna mjengo uko pale ambao unaweza pia kutumika kwa ajili ya hiyo lakini nyinyi mtatuelekeza mkiona tutoe Jokvilla tulete Nyamataro pia ni sawa hakuna shida Gana kubyo proposal ngabana balia bangaini kurwe constituency barangeli which national school kanya bururu yoka baegwe sponsorship kurwe CDF egere bagende school mbaira nankaiga tubugati Nyambururu gacha uruga Elieta mwalimu kuche lakini hakuna mtu wetu hata mmoja anafanya kazi wali elia anawasigwa orocha wali elia anawasiga ile toba 5 million monto itona obwako bakana yo ile singi kominkaga ensemo ya Anthony Kibagendi na inekiana chikobeke meroberie meikira nwa sentunde ntangani ya CDF elio kwegerera amagendero chinsemo chyoborendi nechisemi ekyo kireinse ekegancha gya CDF asima chipara chito chirabe ngumotete gotana chipara pakeche ankaga chingo bosoku inuono na inumoko no tebi governor atobekere a dispensary lakini na inche gusugumande governor Mbono ntogendete gusigikania erinde ebintu bwende ko bebyeito na hitu batwererwo cha igonto mutindierete na inengo kumusuguma tole ntomo bweti ndutaete atokorere gasi
chinkwana echimea kitutu chache South nigo chirarande chinsemo au ime bungeye buna chibunge chinde nobekera mkunya mataro eche soke gai. Kuripoteri ya Ndizi TV korwa ensemo ya Nyahururu Grounds egotoka ensemo ya Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu chache South erietariane Ndemo Steven. Ne klabu kia gosori yengoyo ya Shabana FC nigo kieroberetie kogosori ya borit koria ankyo na Mwatate United ay gosori we asegetie chigosori kia Gusii Stadium na kwenekia omokocha we klabu ekyo aya ni gagocha magiga ye klabu kia Shabana korokana kego kolebia ase chigosori echibabere bakogosoya asa matukabwango igomorketo Ndemo Stephen na manki. Magega ya Shabana FC konyorobu buibwaye bwakane ensemo ya Wendo Green Stadium ase ya Nyeikora Mara Sugar nigo morokio maneno Shabana FC Sami Okot agokeire omokia oroki gune timu ya Shabana. Na believe saizi tulianza vizuri kwa sababu ya ile kuendeleza pale tuliwachia last season. So far tuja concede goal yote. So far bado sijamalizia kwa sababu striking unaona tunafunga bao chache. But hiyo ni kitu bado tutaendelea kwa tukisha gain confidence kwa defense kuja kwa midfield tutamalizia tu na striking. But kitu inafurahisha ni tuja concede goal yote but tuna collect 3 points. Abati otereri ba Shabana FC nigo basabiru konye sirachinga kichionsi elio konye omoyo. Kama wale wafuasi wa timu ya Shabana wanaona kwa saizi na perform vizuri, watake kujua ni kwa nini na perform vizuri, wakuje karibu. Hao vijana wana need to support. Wana need support na hiyo support wasingoje wakati pengine vitu haziendi vizuri ndio wanajitokeza kukashifu, support kwa njia zote kwa wakati huu ili wakati windows zinafunguliwa tusipoteze tena wachezaji alafu tena tunaanza upya, kwa sababu hiyo ndio moja zile problem kubwa inakuwa kwa timu kama hii. Nonye egosori ya bwangoiga ya Shabana FC asegeti kia Gusii Stadium ya era makariamo na SS Asad nigo Shabana egenete ni arigenetike boikirano aseke menono kiankyo asera nyarigani Mwatate United. Tunataka bado tu approach game zetu the same vile tumekuwa tukifanya zingine, na hiyo inamaanisha lazima tuko focus tu zaidi. Tuliagree nao kila game ni finali. Unajua finali inakuwaga ndio mwisho wa game zote. So tukiwa na mentality ya kujua kila game ni finali ndio kidogo inazidi kutupush na zidi kufanya vizuri. Magega ya Shabana FC kogosori chigosori sano imya National Super League na gutasiri gosori ende yonsi wono riboliri nene nigolira segosori yabo ya ankyo asebaragene timu ya Mwatate United mbage enderia record ya bengia na kogosori chigosori sano nemo batarasiri gosori ende yonsi go reporter ya Ndizi TV korwa segeti kia Gusii Stadium retari Ndemo Steven captain 001. Mbia mano Ndemo Stephen ase oroboti Ruto kutkana nayo nigo muraiwense Dr. William Samuel Ruto agendrete kuria eira yoko enekia buna ngocha bari gosira ase moyo borendi kwenekia buno borendi boisaine bwabere bokororokana imeyense ya Kenya yani gaya kwana ase skuru ya Maigerio yabo bisabo borendi ase nsemo ya Kiganjo imeye county ya Nyeri chinga kibo igo agania balia baba kubekerwa chigutwa kwenekia buna ngokirane bale emirimo yabo buna ebwenrete bo igo Ruto na baka ukwanire igorego chenchi yakwe uniform asabo bisa boborendi na wadana niwa bago chiakwe wachi uniform chinya echobara bakwe wakorwa serikali. Congratulate the new officers before me who have demonstrated their mettle over a rigorous 9-month-long training experience. This graduating or graduation signifies that you have and are now qualified to join your colleagues in serving the people of Kenya through your chosen and noble profession, the police service. It is evidence of your readiness to meet the challenges of your high calling with courage, integrity, and professionalism. You will now proudly wear the uniform which confers upon you a duty to always dignify it as a badge of honor
and symbol of your identity as patriotic, selfless servants, protectors, and trusted emblem of authority. In this uniform, you will be called upon at all times to be conscious of the immense power and privilege you have, and to be mindful of your corresponding obligation to exercise it conscientiously and responsibly. We are therefore going to enhance our community policing partnerships to improve police effectiveness and responsiveness in addressing emerging security challenges. Government is also committed to facilitating efficient coordination between various agencies in resolving problems that call for joint approaches. Waziri w'uburendi bw'ime Kithure Kindiki oibo ikirana ase umuyogoyo nigo abakirambia bali abonsi babakubekirwa kiguta na nene wakirambia muno murai wense Dr. William Samoei Ruto ase okurugusira ko cyase abo bisaba uburendi na kwene kyabuna nigo bagocha kubwatrana kwene kyabuna emirime mekirano yaberege okorekana. Excellencies, sir, we are grateful for the leadership, guidance, direction and support that you have continued to give us, those of us you have assigned to support your administration in this ministry. We want to dedicate and commit ourselves to do our best to continue dealing with the challenges that we continue to face in our national security. And we assure you, as the vision carrier of our national security, we, all of us, officers, institutions in this sector, will work harmoniously and in synergy to ensure we support you to realize peace, security, and tranquility in our country, on the basis of which our economy will grow. The officers have taken their oath of office, and it is clear they are supposed to serve the people of Kenya without any bias or ill will or affection. They have also committed to obey you, obey the Constitution and the law of our country, and obey all lawful orders. I therefore take this opportunity to congratulate all the graduates and wish them well. Omokonyi bw'omugavana bwe kaunti ya Meru Mutuma Mithinya nigo aganiria baraikorwa senseme yogo chamo na kubwatirana eriyo ikirania obokoreri burubuya bwokoreta amagenderero okwana chingaki ekyo Mithinya boigo nigo agokeire okoiraniwo ko mugavana bwe kaunti yo Kawira Mwangaza na otabana nigo barachie gotinya obwa matiburubuya kwene kiabuna amagenderero rokanire ase kaunti ya Meru. Gavana wa Meru alimezwa na samaki na mawimbi ya kisiasa, siasa ambayo ni mbaya, ambayo ilikuwa na mpango wa kuleta maisha mabaya kwa watu wa Meru. Lakini His Excellency the President pamoja na deputy wake kupitia seneti yetu wakaangalia all the allegations that were put against the governor of Meru County, wakaona yote ni siasa ya chuki na yote ikatupiliwa mbali. Kama deputy governor wa Meru, nasema asante kwa kunirudishia gavana wangu. Watu wa Meru wanasema asante kwa rais wetu na deputy president. Hata maongeo ambayo yanaendelea kuleta amani Meru, kuuzisha viongozi, leadership ya Meru County Assembly, kuuzisha all the 9 MPs wa Meru, kuuzisha women rep na senator na all the players wa siasa za Meru. Tunashukuru na tunaomba amani indumu Meru.
Mugavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Barasa niga mumuchirie omoseneta wa kaunti ya Bonalwale ase gutaka goswana na usiguturubania ubuteneneri na boigo obokoreri wa serikali ya kaunti ya Kakamega gukwana chinga kichogo cha kyomurubiri bwa magenderero aigati yo mwaka wa 2023 no mwaka wa 2025 nigo Fernandes amuganirie halwale kwene kyabunanko bwatirana bale eryo goikerania amagenderero ase kaunti ya Kakamega. Was approved by the Commission on Revenue Allocation. So it's not right for Senator Dr. Boni Khalwale to start misleading people ya kwamba yeye ndiye analeta pesa Kakamega County. Secondly, mambo ya bursaries, we don't give bursary to everybody. Bursary inapatiwa wale ambao hajiwezi. Under the county, tunapatiana 2 million shillings per every ward. Pesa ambazo zitaenda kufanya kazi, at least to support wale watoto ambao hawajiwezi, not for everybody. And the minimum amount of money ambayo tunapatiana to the day schools is 3,000 shillings and not 800 shillings. Na wale ambao wako kwa boarding schools, tunapatiana 8,000 shillings per term. So I want Bwana Senator Khalwale to stop misleading people and focus on his work as a senator for Kakamega. Egatia bamenyi korua se wodi ya Malindi meye kaunti ya Kilifi nigo emambe ya rero bakorokorobekana ku murembe askiria bakwamiriria ogochorwa we kamati eyo etenerete tsemi ase wodi eyo kurengana nabo ekamati eyo nigo ya chorwa batabwatiranirie ase batianire munati bali gochia koyemanya oikababere bakoirorera obochori gochora abantu bali baganitie baraboka abanyene. Wananchi tuliwatoa kwa nyumba kumpigia kura ili waje wapate huduma ya sawa. Lakini ikiwa leo ana mambo yake fiche, njama zake fiche, hatutakubaliana. Ndio. Hii uchaguzi haijafanyika, sio uchaguzi hii. Hii ni Rashid amekuja akachukua akariward watu wake ambao anawajua yeye, sio wananchi kuja kushiriki. Watu wamekuja hapa, wamekuta kwamba mheshimiwa ameondoka. Mimi kule mtaani nitachukuliwa kama nani? Kumaanisha mimi nitaonekana mimi ni mbongo, yeye aonekane mkweli. Sasa jambo kama hilo naomba mheshimiwa hilo jambo liregelewe. Hakuna mtu ambaye amekuwa handpicked kwa sababu uchaguzi umefanyika pale na wamekubaliana na watu wote walioko pale wamepiga kura na wale waliopita ndio waliochaguliwa. Na watu wote waliochaguliwa pale wanatoka Malindi Town. Mwancho mulere bano oroboti orukuru ase kaunti ya Kilifi na rogotoreta omoerio bwa maye Chinsa Isato asenchera erenkeranu ekarango wakirangambia muna sogo chora kubana inchi wiko omoerio bali bonsto abatoku bwatirana kwenekia mungana goikeire na baraboni gonku bakirangambia muno nyora nabo kugandira gotonyora asensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bogo twitwetera ati Ndizi TV News waigo ase website yaito niwora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke eryo togendere gukumanyia amange gendera utorbolgere borobia ase miroberionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi ekarbo gotokuganeria obo tukoboro botoererwa ikaritkoria ankyo eryo tariane Evelyn Osero twabwatirana nere Joshua Auta kweneke buna wikira sensemo imanyererio nabo igo Petronila Mukeira uyo neki unachibicha neryo gicha wikira senchira ya bene.